sudah sampai di Afrika. Oke, ada Bang Jufri selaku pimpinan koordinator. Ada Bung Wahyu, Moneta, Marta Tilaar. Guys, ada di KJRI, sedang bertugas buat perform besok. Oke. Baiklah. Bencong gimana bencong? Apa tuh? Itu kan tangan udah goyang. Tangkrut. Ala kemayune gitu bang. Lama ya. Cepet. Ya Wahyu sih Wahyu. Lu pakai ini selimut dulu mendingan. Ih, pakai selimut dulu aja. Bentar lagi kita. Ya, bocah Depok banyak banget gaya. Dingin ya? Acain lo. I'm gonna make the cheaper flight. No, you say yes because we buy 5. Okay, for you, okay. Give me 550. It's fine. No. 550. No. You see, 550. You know the problem. 510, 510. Yeah? 510. 550. 510. 550. 510. 550. 510. No. I heard no. You say okay, 100. Okay. Kita dibikin bener-bener kesel sama
Tukang batu, tukang batu tuh.